ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپله ایش دیسه ازو حوالی خواه برز محمد سلیم اوزن بوارانه هونجی دزانن کل ولات ما به تایبت لروجاوای کردستان باکوری کردستان ما بیجه سرانسری کردستان روجاو گلک گرمه و وسط او بكم مرملك رحمية بشوبينا حتى جمع بي ازو هفالي خويا برئيس محمد سليم اوزن حتى جمع ورا امي روجافي بنرخينا روجافا جرم لام تخوازن هونجي وك بتبني و برسي خويا باشتاري برنامه ما ببن ام هفيد كن كو امي بهافرا برنامه كي باش بريفا ببن و جنهافا ام لبهيفيا وانا كهونجي باشتاري برسو او كاببن هر برئيس محمد سليم مرحبا مرحبا سرچاوا راحتي تزاني كو الولات ما روجف جلكي جرما بالتايبت دمي هاي داويه او بيا وساك بيا كو مربي دين كره بشوبينا ياجي لسرها وصاحاتيه بیاره هری داوی که جبو ما کرده بیاره کی گرنگ بو بیاره کی گرم بو و آنها همه بجل سرانسری کردستانه هر کس به مجوله لسروی داخفه روجف لویه اما جوی دست به بکن پیشیا که ام ورنوی ام دزانن پیشیا وی بیاری او بیارجی که او پیمانا نابرا جنرال مظلوم عبدی و احمد شرعه سروکی سوریه کو بهورا امضا کرن در ده مهدا لت پیشیوی ده هنا کی تشت بویر قومن وکی یکی جه او سرهلدانا السويدية کو دست بکربو و پاشجی ایجا هاتو چونا سروک عسکری امریکا لهرمه و هر وها بیجن دیسا ایریشه کی بسر حلب لسر طاغي كردا هات والشيخ مقصود واشرفيه وهروا طاغي كيجي سريانا ياجي خرستيانا لويجي ايري شكي هات السروي بشتي سرهلدانا سويديه جالي هيزن بيجن احمد شرعي با ايري شكي مزن لسر علويين ودري للطاغن لاسقيا وترتوسي تسبيكر ودداويا چند روزی کشاند هیجی وساتخیه بردوام هر چند رایا گشتی دا زیده درنکه و ورته نزدیک 1500 کس لگور اوکا لوی پرانیاوان نزدیک 900 کسی پرانیاوان همه خلق سویلن خلق او کنتیدا هاتنا کشتن و هیجی بردوامه سببي البت منها بهورة جناب تج بهورة باخفن ووقت ما جو هيجي او كل والبشتي ويجي ام بيجن ديس امي بيرا او بكن ورنسر مثلا بيمانا نبرا هرديادا جناب تجبو ايريشا لسر علوية تكاراتش بيجن سلام و ريز همو تماشاوانين چارپل مديرا بگمان وقتیجی گوت پیشوچون حدیثه اوقات زود قومن کو اوقات زود تشتبن کو مره پیراناگی نه مد گوت بلکی ام پانورامای دا سر بابتین هنگ بابتین دنیا بسکنن لخویای سوریه و روجاوای کردستانی و تشتی کرد نافچه دا قومن هیجی فوکوس آمد سرویه و فوکوس همو کرده حتی دنیای جلوی دری بیتر هم سرویا بسکنن میگومان سوری ده پیواجوی اکی دا در باز دبه یعنی نزلالیه کی هی بر بکی دری دا بچه وی چاوا ببه بر روشا همو نافچه گریداییه تابی دوی پیواجوی دا و گلک جارا مگوتیه
gelek aktör û faktör henin, aktörên navnetevî henin, ên navçeyî henin, Amerika, Serîda, Fransa, Avrupa, Rusya, İsrail, welatên Ereba divê pêvajoyê danin. Tirkiye, Kurd şu tarafın, rejima Şamê taraf e, Başûrê Kurdistan divî evê daye. Di rewşekî wahayê de hem di navçeyê da hem di qada navnetevî da gelek hevdîtin, gelek bazariyên veşartî dibin masê da çê dibin. Hêdî ev tişta derdikevin. Yani ev bazariyê ku navhêzin mezin da ê navçeyê da dibin û ev danûsandin hêdî netîceyê xwe didin. Ji vana ev peymana ku mabêna Mazlûm Ebdî û Colanî ya ji Ehmed Şera bi serokê Kravatî îmaj dixwaze bigwerîne, ev jî netîca ev hevdîtin û ew dîplomasî û ew taraf û aktöran in. Meriv vê vê peymanê ne tenê bi du tarafa binirxîne. Alîkî da em bêjin hesede, aliyê da jî rejîma nû a Şamê newayî. Ev tarafın fiilî evê da sahayê da li Tirkiye xwe dîrekt taraf dihesibîne. Di welatên Ewropî xwe wek taraf dihesibînin. Amerika û bi taybet Amerika û Fransa zû da di vî pêvajoyê danin. Werxuyaye ku Amerika, Fransa serî da ê ku rola sereke dilîzin bi ew yekîtiya Ewropa lê Rusya jî heya derecekî di vî pêvajoyê da ye. Heta telefonekî tê ez ê bigirim. Rusya heya derecekî zimnî di vî evê da heye. Li gor baweriya min, li gor xwendina min heya derecekî İsraîl di vî pêvajoyê da heye û başûr her du partiyên Kurd ê sereke Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan tev serokên xwe û rêvebirên xwe di serî den di nav vê pêvajoyê danin. Ew peymana ku çêbûyî girêdana wî bi heya noxtakî bi mektuba Öcalan danûsandina ku Tirkiye wek Tirkiyeya bêçek ya jî pêvajoya İmralî tê navkirin, girêdana wî heya noxtakî bi wî re jî girêdayî ye. Îcaloma gelek aktörên navnetevî, gelek aktörên navçeyî, welatên Ereba bi taybet Ürdünê, Suudiye, Qatarê û Emîratên Ewênin vana jî tê da dûr û dirêj evekî hey hate noxtakî hemû daxwaz, berjewendî û xwestinên wan hemû aktöra noxtakî de gîştine hev du û evên Tirkiyeyê Kurda ku ev peyman li ser vî zemînê hatiye çêkirin. Ne ku tenê bi îrada tarafên Kurd îrabak serke. Em dizanin ku bi rastî ji Amerika û Fransa hinek hêzên mezin nebûya, Tirkiye hena zû da Rojavayê Kurdistanê îşgal kiribû. Loma jî Amerika û Fransa dîrek wek çavderin lê belkî jî heya derece garantöriyê jî hebe em nizanin. û garantöriyê hebe ji bo Kurdan tiştekî baş e û ev peyman derket holê
peyman teferruatı belki leverine peyvist vermek 8 maddeye vek peymaneki vek çerçeveyekiye vek peymaneki demki merevkare bibine vek çerçeve mutabakatekiye و حتی داوی وی سالی 2025 وقت دانه او 8 ماده وقتا مرف میزد که جاری کردا و هم تشتین ایرینی هنن تشتی کو بجوندیا کردا نن پیشا روژا کردا هنن هنک تشتین پیدا مترسی هیه yani hem fırsat teda henin hem risk teda henin u ne zelalın letiştek u zelale Kurd vek civakteki Kurd tarafa u Kurd de kanuna bengehin anuda vek unsuri esasi ben kabul kirin ev tişteki başa misalen yani bejin qed nebe erişin işgalin Türka evi bu berku agirbestekî jî pêra heye pêşiyawî girtin ji bo Kurda tiştekî baş e vegera Kurda ji hinek Kurdên ku muhacîr bûne Efrînê, Serêkanî, Girêspî vegera wan hatî taahhüt kirin yani du aliyê baş ji bo Kurda berjevendiyê Kurda da êrînî henin li aliyên nezelal aliyên ku risk têda hebin wek statûya Kurda wê çawa be yani Kurd daxwaz dikin ku federasyon hebe daxwaza Kurda yani ê gelemperî çarpaça wek milletê Kurd û ez bi xwe bawerim ku xelkê me ê Kurdistana Rojava jî daxwaza wan yani wek federasyon statûyekî siyasî ye lê tabi tişt li gor dilê mere gor daxwaza milletekî nabe em dizdanin faktorên hundirî anha tayînkerin hêzên navnetewî tayînkerin lê qet nebe cara ewil e Rojavayê Kurdistanê da ev Kurd tarafin û wek unsurê esasî tê qebûlkirin a mîhîm jî îro şom da Kurd hêza xwe bikin yek ne tenê hesede hêzên dinê çi qasî heyî ya jî çawa ye eneseke û aliyên dinê jî bi hevra bi îradekî müşterek daxwazekî müşterek karibin di çêkirina yasaya nû yani kanûnê bingehî da be û pêkanîna ev 8 madda da be rola xwe bi îradekî müşterek bilîzin û dostê Kurda jî bi piştgiriya wan karibin bigên armanca xwe ez noxta dinê jî bêjim û girê bidim yani mixabin pir mixabin ku ev peyman wexta ku Aleviyên ku hinek jî dibêjin Nuseyrî ya jî Aleviyûn ku li ber Behrê keleka Behrê dijîn wek Tartus, Hama, Humus, Laskiyê di wê derê de qetliyamekî mezin dest pê kir em ê bi taybet binirxînin lê bi wî demê da îmzakirina vê peymanê maalesef biçekî dilê meriv reş dike yani xwezîkî berê wî ya bana ya jî piştî çend rojê dinê bana baştir bû ji ber ku Alevî ne tenê Aleviyên ku li Sûrî dijîn û bûne hedefê wan cihadîstan wan qatilan wan terorîstan Aleviyên hemû dera Tirkiye bi taybet û derê dinê dinyayê da ji ya pir ecizin û dengê xwe bilind dikin û heya derecekî hinek me ciya meriv dibîze û dibîne dixwîne ku wek Kurda ew bikin yani wa işte ew peyman
وەکا کو li ser xwîna ewa hatiye çêkirin ku ne tiştê wihaye bi rastî yani Partiyê Kurda dîtinê xwe anîn ziman bînin wî arê da Partiya Welatparêzên Kurdistan jî daxuyaniya xwe da vekirî vî ya şermizar dike û dibêje ku lazim e rejîma Sûriyê a nû ji berpirsiyara hesab bipirse wa bigire di wî warî da bila bê zanîn ku daxwaza me hemû Kurda ji Hesedê û Mazlûm Ebdî ev e ku dengê xwe bila bilind bikin bila xelkê me erê li Qamişlo protesto kirin hinek ciya lê bêtir dijî vêya derkevin her çi qas peyman dibin bila bibin bi Kurd xwedî derkevin evên ku hatine kuştin sivîlên û hê dewam dike ew tertele ew qetliyam pîrek zarok ixtiyar wek cîhadekî ye yani li gor cîhadê qetlê wan wacîb e jinê wan cariyenin mal û milkê wan ji wara xenîmet e talan dikin tenê nakujin qetl nakin mala wan zêrê wan heta xwarinê wan talan dikin dibin li gor cîhadê ji wara mübah e loma jî Kurd bila dengê xwe derkin madem ki ew peyman jî çêbûye Kurd êdî unsurê wê dewletênin lazim e zor bidin şara û hemberê wan terorîstên ku ji Afganistanê, Çeçenistanê, Kafkasya û Uygura pêşiya wan bigin wan mehkum bikin ez ê dirêj nekim şekilî hinkî zêde tiştenin ku bi rastî merim nikare xwe bigire yani spas belê gelek spas lê ev şer ez dibêjim wisa bû sebebê ku ev peymaniha belê ji pêşî de belkî hatiye axaftin hatin û çûn çêbûye hevdîtin çêbûne nizam çêbûne lê bi les îmzakirina vî peymanî ez dibêjim hinekî jî egerê ew şerê ku li wê lestiyê pêk hatiye beramber ew ka belkî hinekî jî ji bo wî biye ku wisa zû pêk hatiye helbet ew şerê ku li dij sivîla ku hatine kuştin tu ewkekî mirovî wî qebûl nake û em jî dizanin wek cenabê te jî behs kir ew ên ku li wî şerî kirine xelqê qetil kirine her kes wana bi navê wan naz dike ku bi navê wan ê terorîstî bi qetlîamcî û bi ewkê qatil dinase em cet û nizanim hemşet û nizanim çi ne û wek cenabê te jî behs kir ewana jî ji Çeçenistanê ye ji Efxanistanê ji Moğol û nizam ji ku ye ji derve da hatine li wê wek grûpên îslamîst ewlê li wê bicîbûn ewlê derû dorê Efrînê li derû nav Efrînê û li derû dorên bajarên ku Tirkiye ew kiriye li wan dera gelekî qetlîyama kirin paşê jî çûn testî ketin nav leşkerên HTŞ û niha jî bi navê eskerên dewleta Sûriye ê nû li wê diçin bûyera dikin û xelqê dikujin xwedê giravî dibêjin ew ê heyfa xwe bistîne heyfa xelqê bistîn lê bi dîtina me eva ne ew e eva çavtirsandinekî ji bo hemî pêkhateya ye di nav Sûriyê de çavtirsan ji bo Durziya ye ji bo Kurda ye ji bo Xristiyan ye ji bo ege wek ol hesab bikin ji bo êzdiya ye ji bo derên din e ji bo wî jî dibe demildest dewletên dinyayê jî û bêjin herçend Mazlûm Ebdî de ewkê beyanekî ewkî da beyanekî dabû ku vî ewkî qebûl nakin li dij derketibûn û wek cenabê te jî behs kir li Qamişlo li dij wî xwe pêşandanekî jî çêbû lê dîsa jî em dibînin ku hêjî ewkî ha berdewam e çi bi dizî çi bi eşkere û helbet dewletên dinyayê jî êdî bi zanistî ya jî nezanistî ew kirin berember vî
بویری هلوست گرتن لی دیسا جی ام دبینن که هیا لی از دویجم گلو گریدانا وی به امضا کرنا وی پیمانه که آنها که ام باس بکن در بدریجای باس بکن به هیا یا جی تنه و هر وقت عین دوی دمی دا ایریشن لسر هر دو تاغی کردی لحلبه و دیسا لسر تاغا خرستیانا پشتی که لحف کرن او ایریشانا هات نسکناندن دولت سوری یا جی او که احمد شرعی دید که دیوا بلا ببا و دولت درواجی اکو پیوندیوان لوه هیا اکو وک جنابت باس کر که گلکی عالی هنه و تیدانه تلیوان تیدا ددن و دستینن اوانا جی پی او کرن که اوا بردوان با برفره با جبوی وی رابون او کی وی او کی دانه امضا کرن و نهاجی بیجن هنکی ساکن تر بیه بیدنگ تر بیه و جبو کو وانا و کرداجی او کرد جی کو نه برانبر هف اگر اوانا و کردا باتنا برانبر هف از دویژن جبر کو کرد بسیلاح بون کرد حاضر بون کرد عسکری وان هبو کرد پاراستنا وان هبو ده شرکی مزن درکتا پیوندین کلوین دولت درواجی ده لسروی گلکی خراب بونا و دی ساجی دوی نافبینی دا از دویجم اف امضا کرنا وی تشتی پیشی هدفه کیویجی پیشی اپراسیون یا جی داخوازا اپراسیون ترکابو کو پیشی لی بگرن جبو ویجی ویا او کرن وی پیمان امضا کرن و اف پیمان جی البته اگر خال بخال هم باس بکن هم تکارن گلک تشتا بیجن پیشیا ترکا گرد راسته و ترکی دی مجال وان نما سبب وان نامینه که ایریش بکن دو او خلقین که دیسا تایبش درو دور عفرینه و درو دور دن کنها هی دبند اوا چند ساله دبند چادره دا کونا دا درو دورا دمینن اوانا هی دی نا دست پیکرنه تشتی که ام دبین تشتی که ام دخوینن دبهیسن که هی دی وای دیسا دست پیکرنه دچن جی واره خواه لوی بجیبن قنبه دموگرافیا کردستان جارکی دن به دل منه بجی یا جی کم بجی دیسا جی اوی دموگرافی جارکی دن بزوره وک خواه بره جالی کرده و اواجی اوکه هلبت وک جناب تجی بحث کرد دوی پیمانی دا پیمانه کی جالی داخوازه و گلک نظم با جالی داخوازه کردی دا کرداتی و گلک نظمه لیج قد تشتکی جی که ام بیجن تنبونه جی باشتره اساس مسئله دیسا وقت جناب تباس کرد جوی پیدایه البته ام دویجن که چما هر دو آلیین سویلین کردی نبونه مخاطب احمد شرعی یا جی مخاطب شامه لوی کماسی ما بخواهیه کماسی ما کرده هیه که اول 3 ماه 4 ماه امریکا و فرانسا به تایبتی او هر دو دخوازن و بیجن کرد حمید خوازن که آلیین کردی ورنه به هف را به یک دنگه کی بچنه شامه به یک دنگه کی مخاطب بن مخابن او پیک نهاد اجا شرطه کی وسا درکت هوله که دولتین که دستوان دوی دایه وک امریکا و فرانسا ایدنم هر کفت بیجن مجبور مان دا آلیه کرده و برز مظلوم عبدی مخاطب گرتن وش خوش بری داجی مخاطب امریکایه و مخاطب گرتن برن پشت دوسه دیتنه هف دیتنه برن بوان دانه امضا کرن لی بقاسی که ام تسانه یا جی که ام دبیسن پیوندی مظلوم عبدی و یکسر برز مسعود برزانی پیوندیوان به هف هیه و پیش امضایجی پشت امضایجی دیسه هفدیتنی وان هست تشتی که رای گشتی دا درکتیه تیوه معنی که مظلوم عبدی ویاب سری خواه ناکه
بسری خو هر چند وک آلیه کردی پارتی کردی لب نکرد جی لی هلوسته کی کردواری دناوی ایشی ده هی دناوی کاری ده هی کو اوا قنبه او ترسمه ده آلی کی کو هم زده جنه ترسن کو کدا بچه و جبوی ویجی جبوی وادو دیسا بیانا هفدیتنا برز مسعود برزانی و مظلوم عبدی کو چه خبر دانه روزنامه دا درکتیه لی دوی کرد و جناب تاجی بحث کرد جوی اساس مسئله جوی پیوایه او آلیه کو گلید کن دویجن های مجید تنه بو یاجی چما نینن دوی اوانا لحف بکن آلیه کردی لحف بکن جبو خواه او که کی گروبه کی یاجی چند کسی کی که بکاربن دستوره کی جبو پیشنر دستوره کی حاضر بکن بچن بوان را بکردن هفتیتنا و جناب تجیگو و جناب خالی وان داجی هیه که حتی داویا وی سالیه ده هنه کی تشت باشتر رونن جیه خواه و اگر وسابه ام تف کرد به کیف خوش بن لی اگر وسانه به ام تبه راون داک بله یا یعنی بگمان پشت او چند ساله جو روزا کو سوری آوا بوی حیایی رو کردل سوری به کملیک بون وک همولاتیشی نداتن قبول کرن جوی نقطه آنها ورن ببن وک اصلی عنصر وقتا مرف میزه بکن دستکفتیه کی مزنه یعنی طبی بدلی ویجی گرام بون براستی گرام بون به 10,000 خورد و کچین کرد اش بردیا شهید کتن جیانا خودان لی طبی هر تشت وک من گوت نل گور ایرادا مروه دلی مروه دلی هر کردی دا ولات اکثر بخواه دولت اکی ملی کردستان اکثر بخواه حتی یک کرتی قد نبه فدراسیون اکی هیه 4 پارچه کردستانی دا بیشک خلقی ما ای روجاوایی جی دوی امی دانم بیو روشکی واه هیه کو سراسر روجلاتا ناوین دا و کردستان بوی قادا شهر و نابرا گورا دامایی و گورین وک ترک سرسری کردانه هم با باشور کردستانی هم باکور کردستانی هم روجاوای کردستانی روشکی وها فیلی درکتیه کو او روش بوی تاین کرد نه سیاست دا سیویل نه ام بیجن دا خوازی پارتی سیاسی طلبه وان ایکو پروگرام وان دا هی نه جی تشتی کو دلی کردات دا خوازه دلی وان دا هیه یعنی ortak payda müşterek ahemu ev aktörü ku navdanın divê noktê da giştiye hev ew bî ew peyman loma yani metirsiyê me jî heyî rîsk jî henin lê tiştê ku Kurd pê geşbîn bin jî henin bi dwarî mere binirxîne ne ku wek bi tawayî dij derkeve ya jî illah bêje wahî Kurdistanekî pêşiya Kurda ve bû Kurdistanekî federal ya jî serbixwe çêbe na ew pêvajoyê dewam bike û pêvajo dijwar be dijwartir be wayî îro dewleta Tirk sê wezîrên xwe ataşê xwe eskerî û pêra heyetekî fireh şandin Sûrî ev tê çi vatê tevî vateyê ku bi rastî hagir ketî wan jî yani erê peyman hatiye imza kirin tiştekî wiha yani rewşa fîlî de facto de yani bixwazin jî hinek kêz mîsalên peyede jî bixwazin li gor mektuba Abdullah Öcalan çek dênin 120,000 çekên modern û ne êwan ê Amerîkaya û evê bidin teslîmî Tirkaya jî rejîma selefîst cihadîst bikin
ne Amerika'ya kabul dike, ne İsrail kabul dike, İsrail'i cîva ev hemûya imha bike, berê ku bike ve destê hineka. Yani rewş wiha fîlî wexta meriv mêze bike, bêtir zehmetiya dibîne, bêtir meriv makul dinirxîne, ev peymanê jî di vî çerçeveyê de dinirxîne, meriv zêde hêviyê mezin nede milletê xwe lê bedbîn jî neke, dilê millet reş jî neke, gavek ye awek got cenabê te got jîroşondayê Kurd çi bikin berî her tiştî ew yekîtiya hêzên Kurdî ku heyan ha erê bi hevdîtina da di gotinê da pêk hatiye rêzdar Serok Mesûd Barzanî jî têdayê heta wek garantör e lê di jiyanê da praktîkê da hê nexuyayî viya têkevde jiyanê a mesela Abdî Mazlûm erê wek şahsiyetekî eskerî tê xuya kirin li eslê xwe da di warê navneteviyê da di gor dîplomasiya navnetevî a heta her rojhilata navîn jî bûyê sembolekî siyasî yani xelk Amerika be Fransa be dewletên dinê be ya wanê mêze dike ku wata peyman jî tên îmza kirin komisyon henin berê wî hazirî henin tişt henin heme şara jî yek hat ew jî çû lê berê wî di hev du bidîta hemû aliya bi çerçevekî müşterekî ve çayekî diçe ferhnak iradeyekî müşterek ew Mazlûm Abdî ye ya jî yekê dinê yî usulen du kes bin her aliyekî yekî loma jî erê meriv dixwaze bêtir ew be sivîl be siyaset li rojhilata navîn Neçartê Kurdistanê da gelek caran normên sivîl û siyasî derbas nabin quwet kî derê dayê kî ye kî temsîlî çi quwetê dike li gorê muamele dibîne ha eger ji îro şonda ew peyman gav cih were hinek tişt di jiyanê da pêk were Kurd karin piçekî bîna xwe bidin ser hev firsatekî ye ku danûsan dilê xwe xurt bikin dostên xwe navneteviyê ra ji ew bikin ji ber ku hinekî gerekçe destê hineka da namîne wek Tirk dibêje terorîst e peyede Mazlûm Abdî terorîst e lê çûyî bi şara ra îtîfak kiriye di warê navnetevî da zemînekî çêbûyî ji bo Kurdan ew pir mühîm e ez qîmet didim pir wî noxteyê ku milletekî civatekî grûbekî kî dibe dînî dibe siyasî dibe etnîkî di hukûqa navneteviyê da statûyekî heqekî dest xist ji bo dostê wan hêsantir dibe ku alîkarî bikin Başûrê Kurdistanê nimuneyê piştî peymana adarê ya jî berê wî peymanê navdeyî dünyayê datin qebûl kirin herkes qebûl dikir statûya wan di warê navneteviya da îro federasyon di warê navneteviyê da meşruiye qebûlkirine doma kes nikare tiştekî bêje di wî warî de jî ji bo Kurda ev ê zemînekî be lê pêş da bibin daxwaza me pêşniyara me wek Kurdekî dilsoz wek hîsên Kurda ku nabzê wan meriv digire bila Kurd bêtir nêzîkî hev bin li saha Rojava Kurdistanê da û bikin yek îrada xwe daxwaza xwe dengê xwe bikin yek dostê me henin wexta ew jî hebe ê pêvajo li gor dilê me bimeşe do daxwaza milletê Kurd bimeşe yana Tirkiye sibê du sibê mêze bike ku ew peyman di berjewendiya Tirkiye da nameşe dîsa dest pê bike barbar bike bêje wayî terorîstin û ez ê müdaxale bikim û ez ê wiha bikim û çi bikim wek şantaj tehdît û dîsa dest pê bike ku çûyîna wan Şamê jî di wî manîdayê
لێ وەک me got ew selefîst ew Ahmed Şara serî de wana ewa wan bellî ye sicilê wan bellî ye her yek çi kirine wek şaxis kuştina insana da serjêkirinê da ew ê da hemû ev terorîstên dinyayê cihadîstên her derê hatine wê dirê bûyî terorîstanekî ye vana zû bi zû nayê guherandin biraya siz yani vana Kurd bila nebêjin ku wahî em bû me peyman kir û ew ê bû her du taraf jî wext qezenc dikin Kurd jî dixwazin wext qezenc bikin û rejîma Şamê Ehmeda Şara jî berî her tî dixwaze xwe diwarê navnetevî da meşrû bike ambargoyekî sere rabe pêşiya wî vebe jêra firsatekî hêrî mezin e ku bi Kurdan rone lê ji bo Kurdan jî diwarê navnetevî da pêşiya Tirka bigirin îşgala nû bigirin evekî baş e di wî ortak zemînê de hatine bahevûdû girêdayê me Kurdayê Kurdên her çar parçî heya îro piştîrî dane rojava birayên xwe ji îro şonda be jî dilê me bi warayê bi her awayî bila problemên xwe bidin alî werin bahevûdû NSK jî PYD jî û hêzên dinê jî lê mixabin di Kurdistana Bakur da rojava da yani wek enflasyona rêxistina heyî birê min heştê heb partî henin heştê heb partî do hevalekê got nizanim got bîst çend hevalekê got ez baş dizanim ku heştê heb partî henin eyb e şerm e ne realîst e ne li gor milletê şerefa milletê Kurd e ku rojavayê da ew qas partî hebe di rewşekî wiha da bila hêzên Kurdî hemû bibin yek di gotinê de xweş e lê we ciyê ku de heştê hev bêjin em partînin û li hev nekin hatina wan bahevûdû li hevkirina wan zehmet e loma jî di girêdayê jiyanê da ê ku jiyanê da henin wana werin bahevûdû ez anekdota bêjim ez danim dirêj kir rehmetî Abdurrahman çi li hewlêrê şehîd bû çi partî tu navê bêjê şehîd di Partî Demokratîk Kurdistan berê serokê partiya gel bû partiya gel bû Abdurrahman Sami Abdurrahman wê sohbetekî da ji ber wiha got rojekî bîranîne me du cephê me hebûn li Kurdistanê cewqet û cûdê û me got em ê herin bibin yek Qedafî ba nekiribû got em çûn Libya Bengazî got me mêze kir ku bîst û sê heb rêxistin hatine wê derê got Qedafî ba nekir got ya Seyîdî got ew çi ye got ez rêxistinê Kurda henê ji ku hatine ez ê çawa bikim çawa mamelim got me û Partî Demokrat û Partî Sosyalîst temciyê wan me got ji me misade bike îşa em ê herin nav xwe da bipêrin got em çûn me got em ê krîterekî dênin em ê bêjin ku ji wara û Qedafî ra jî em ê herin Kurdistanê cephe civînekî çêkin ê ku ser navê partiya xwe rêxistina xwe karibe nûnerê xwe bişîne li ser çiyayê Kurdistanê em wî wek rêxistin qebûl dikin em çûn roja dinê çûn me ew jê re got kêfa Qedafî jî hat got em dîsa pênc partî bû em pênc heb manin hina krîterekî wiha lazim e li Bakurê Kurdistanê jî spas belê henezam li ser vî mijarî tiştek heye ku em baxivin yan em derbas bin ya yek nokta em ser ew bikin ku Sûriyê carekî dî nemimkun e ku bibe Sûriya berê ne tenê Kurd henin êdî wayê birayê me ew kenin durzî henin
وای علوی جیرو شوندا اوی خو دعوا حق خو بپاریزن هیلن سوری روشکی دفاکتو دا نه سه پارچه‌ای 4 پارچه‌ای و کرد بالاوان لسر همو کیمانی دینی مذهبی به و نتنی خوب بپارێزن حقی خوب بپارێزن وانجی بپارێزن ئەم باش وەک نمونەیەکی بدن باشووری کوردستانی بۆ ستارە خریستیانە ستارە ئەرمەنیە ئاشوریە ستارە هەموویە هەموو دین و مەذهب و ئەوێدا ئینسان وێ درێ خۆ ئەڤلاهەیەدا حیسکردن بۆ ستارە وان ئەو ستاتویەکی وەها مەدەنی سیڤیل و باوەری ددە دیوارê navnetewiyê prestîjekî pir mezin anîn rojawa kare wî rolê jî bilîze ku heya ana ez şaxsen vê rolê dilîzin dibînim bila bêtir xwedî derkevin nebêjin wayê em û rejîm li hev hatine dengê xwe hemberî qetliyama hemberî Aleviya bilind bikin û em dikarin derbasî Tirkiye bibin pêvajoya ku çawa diçe jî bipêvin بله ام دروازه بن دوی او کی دا دوی مجاری دا چند پرسه و تخوازیم برسوان بدن پاش دروازه بن برا کرم که پرسیوان پیشمرگی رو چاوا ببه اون چاوا دنرخینن بله یا خوده اگر از برسی بدن بله گور داخوازدامه گور دلی من گور دیتنا من پشمرگین روژ لازمه وگرن و جوارا ری بیوکرن دستی مدا تشتین افتونی برای عزیز برای دلار فرحات علی شرد پرسه لی برسیوه کی وکری امجیرا بیجم تو ننوش برکو دستی مدا برین وها تو ننن لی از بخواه تخمین دکن کو را باشور ده ناو دایی سری دا سروک بریز مسعود بارزانی و اویدی تیدانن او مسئله هاتیه حل کرن تشتی کو تینگو همه اوی پشمرگی روجه وگرن و ده چرچوا کو لحو کرن ده ناو اردیا نو دا اگر چی به جیه خود بگرن اما به چاوایی ام نزانن لی او قاسی امکارم بیجن کو جلیا زیده تر تشتین و سوموت کو دستی مدان بیجن تونه یعنی یا لگور کنسپت دا کل هف کرنه که عسکریه بخن یک یعنی دناو هیزکی دا بجیب به لگور وی کنسپتی او کنسپت شبو او که جی مهمه جبو پشمرگه روژی همان کنسپته ایجا کد منه که چواب کاربن لحف کن چواوی بریک بخن او دمینه تشتکی تکنیک لی از باور کم اوجی دوی کنسپتی دا ده چرسر ببه مصاد بجن وقت جناب تاجی کو تو تشتکی دست مداتنه لی وقت کل خالات دنیرن لحف کرنه خالی لحف کرنه دنیرن اوجی دوی کنسپتی دا مرفت کاره حساب که دناو او که عسکرین او که دا شامه دا کد بیجن او انتکرب بن دو اردیه که دا جی بگیرن بله برای دلال کاک کمال تولان ده پرسه کی جی دایی براستی یعنی بگومان ام پرس همو کلمتوه همو دینی و مذهبینه ایزی دین ما ایکول سوری دیجین ام دزانن هجمارا وان قطعی ام نزانن بنجی ام دزانن عفرینه بگره و منطقه کردستانی دا هنن و عینی تشت جبو وانجی اولهی وان حق حقوق وان ایوک دینی مذهبی لازمه به قبول کرن
و کرد وەک ببم شەمسیە ji wan re jî û em dizanin têkiliya wan baş e li rojava sîstemek ku heyî zêde kêm wek modelekî ye erê rexnê me henin ne ku tune henin dibin hegemoniya îdeolojîk paradigmayê de ye tevê ev îdeolojîk paradigma jî li sîstemekî heye ku hemû kemneteve dîn, mezheb, bîr û bawerî bi rihatî têda henin û heta derece temsîl bibin lê rewşa wan ê êzidiyan jî çawa rewşa zerdüştî û eleviya em dikin bi qanûnek bi evê da bêtayin kirin pêwîstiya vî ya heye û ew jî wek watiniyekî ji bo hêzên Kurdistana Rojava. Belê êzdiya bi du aliyê ew wan heye alîkî Kurdin wek Kurd di nav destûrê de ku em şer difikirin ji bo Kurda çi hebe ji bo wan helbet ew jî têda lê di aliyên de aliyê olîva jî eger di destûra Sûriyê de bêjin her ol azad e bi hemî awayî ku wek Dirziya wek Aleviya û Misilmana ya jî Xristiyana ku her ol azadin di hemî warî de ewkê xwe olî de ewkê xwe bicîbînin pêwîstiyê xwe bicîbînin elbettekî ku eva ji bo êzdiya jî ewke û bi taybet dibe aliyê Kurdî li ser vî mijarî bi baltir bin ku biparêzin em dikarin wisa bêjin îca ka di destûrê de û di ewkê de çawa dibe em anha nikarin tiştek bêjin belê rast wek cenabî te got yani Kurdin wek parçekî lê taybetmendiya wan a bîr û baweriyê wan jî dibin güvencê da be karibin rihat îbadetxana xwe vekin karibin gor bîr û baweriyên xwe erf û adetên xwe toreyên xwe evê xwe jî baweriya xwe jî di jiyanê de bijîn ji wan re ew lazim e lazim e bi taybetî divê Kurd aliyê Kurdî viya bi awakî dinê biparêzin yani û serda jî qetliyam derbas kirin birayê me êzîdî tiştê ku li ser serê wan ew esra bîst û yeka da serê wan hatiye ê yekemînin di ev medenî dunyayê da tiştekî serê wan hatiye carekî dî dubare nebe û ji bo ku bîr û bawerî û bê dayîn ji bo ku evlekariya wan a îro pêşerojê wek pozîtîv muamele pêwîst e ji wan re bêkirin belê gelek spas em derbas bin bawer dikim pirsekî din tune bû min qasê şopandibû lê dîsa jî bira hevalê rejiyê ji me re bêjin eger tune be em derbasê aliyê Bakur û Tirkiye bin em çend gotina ji wê bikin va wextê me jî hêdî tê dawiyê tu li Diyarbekirê kaç mer Diyarbekirê dest pê bike bi Xwedê li Diyarbekirê hema ez vir dest pê bikim belê li Diyarbekirê jî siyaset germ e yani hem va mesela Helepçeye hem mesela Newroza'ya û hem jî mesela bêjin İmralî û Tirkiye'ye her du alî bi taybetî li vir rewşa xelq eger em bêjin di ewkê da ye yani ew xelkê vira jî di tirsê da ye nizanin dê çi bibe her aliyê dem û ew ê ku piştgiriya ew ki Ebdullah Öcalan dikin dixwazin di nav xelkê de propaganda civîn û nizam çi bikin ku xelkê îqna bikin lê xelk hê jî bi tirs e û hê jî bi guman e û her wiha xelk em dibêjin heyf ku eva zarê me têde hatin kuştin ew bû em derbeder bûn koçbar bûn birçîman tîman em ketin zindana heps û nizanim çi demek em çûne ji kîsê bavê xwe xelk bisad bêje
داویه دا چاوا ببه او ناکن جالیه دن و البته پارتی و رخستانین دن که لهمبر وی تشتینه ام دزانن که سکناندنا شر راوستاندنا شر او کدن اواد برجواندی کردا دایا جبر که تو فایده شر PKK یا شر اوکی که اواد 10 سال اشغال باکوری کردستانی تنه لباشوری کردستانی او کن و درندن راوستن داندنا شر البته جبو کردا تشتکی گلک باشه ارینیه دوی کرد همی پشکریاوی بکن جبر که تو فایده جوان راتنه حتی زرار زیاده تر فایده جوان راتنه لجالیه دنوا که تو اوکی ده پیمانا واندا یا جد ده آخافتنه واندا حتی ایرو که درکتیه تو گوتنه کی جبو کردا بنویسکی جبو مافی کردا بنویسکی تو گوتنه کی تنه دویژن پیشی املاف بکن برا آشتی وره بابا آشتیش خود بنابره وده که هم بخوازن و هم شرعی هفت کن و هم کارن سبجی شرعی هم نکن جبوی ویجی تو علاقه کرده جی پیتنه لی دویژن پیشی آشتی پاشه نظام تشتین دموکراتیک جی دناو ترکیه کی دموکراتیک دا شرعی وید کن داخوازه وید کن Kürtçe çıkarsa de kabul nekin ama bebinin o نرحاتی elbette kareki mazın ki ve Ali partiye ki heye nav halkı da yani pişti nama Abdullah Öcalan o tişteki nahvaza nav halkı da nav derdora Dem Parti da تو اوه کی هی تبکیه کی یا جی نرخاندنه کی چاوایی به خود روژا که خواستن بیان اجالان دیار بکره اعلام بکن خلق قادا شیخ سعید میدان شیخ سعید دیار بکره توپ ببو کل سینویزیون بنره و بیجه که چد بیجه پیشی بجوش بو باشه پشتی که پیاماوی یا جی گوتنه وی هاته خواندن ملت سری خواه کد کر و هر یکی بالی کی واچ با آوا کی دن به مورالا کی خراب به هلوسته کی عاجزی وان دابو ریوان دابو چاوی وان دابو اوکی وان وسا درکتن چون لی دی ساجی هلبت بشکریوی اوکی جی هنه بشکریوان جی هنه وای نوروزات کن دیسا خلقه بگو تابی او كتكن دي ساجي خلقي دجفينن و بقاسي خواجي تخبتن كو خلقي اقنابكن اجا خلق دي اقناب بنبا اما بنيرن للفر باركي جراند كبه ياجي او كي جراند كبه سر بارتي وريخستنن كل دجي فيتشتينا متني بار فرصاتك مازنجي دركتي جوا فرصاتك مازن دركتي كو بكارم بكمن ناف خلقي كو بكارم خلق دنگی خواب بگیجین خلقی که بکاربن خلق گداریا وام بکه اف فرصت هیا اف درفت هیا جبوی هنه کی کارو خباچی هیا لی تبیجی اگر بدلی جواکی با بدلی جواکی نکم دبینه جواک اوک دبینه کماسی هیا دیواری دا جدر و دورا جاو که ام دبیسن که جوی آلیوا دویژن کماسیه دوی حتی نها لکولانا بونا دوی حتی نها لسالونا بونا دوی حتی نها نظام دناف خلقه دا بکار بونا بیرو باوری خواه لسروی مجاری بانینا روژوی بخلقه را خبر باخ فیانا دوی وارده کماسیه یعنی خلق جید بینه ام جید بینن لوکی دن بكوفا هرا هي ديارنينا لدي ساجي از دویجم تابي گردای تابي روشا توایی ترکیه و عالی دنی جاجبو کردا گردای بخود هناکی پاچین دنی yani belki yani Rojava motivasyonu من بگوتا هناکی جی گردای روجاوایه وای ترکیه هرچند دویجه دوی
پیمانا یا جی لهفکرنا مظلوم عبدی و احمد شرع ده ترکیه آنها تلویزیون وان باعث کند ویژن گوتنی ترکا هاته چی و فلان و پیوان لی دبنی داجی ام دبینی که وسانی نه دبنی داجی ام دبینی که دلی خواه نابیجن و جناب تجیکو و جنرال وان و نظام چند سپور وان هاتنه سوریه دخوازن جاره کدن جوی و تبلیغ بکن و وقتی من او کمای بزانی وک تکرار بجی اما دیسا او بکن و وقتی خو او بکن یعنی پشتی نامه عبدالله جلان هاته خواندن تابی پیواجوی که نو دست پیکریه او پیواجو هم ترکا علاقه در دکه هم کرده علاقه در دکه ناو کرده دا وک تشتی کو ام گیشتنه وک مرف دبینه یا جی وک تثبیته کی ای ناو طرفدارین پکاکی و کیتلا دمه ایکو ریددن دمه دا وک حیال شکستنه کی هیه و لیگرینه کی هیه و نرازی بونو وک راکسیونه کی هی لی تام خونه دایی در ویوان امو کرد یک تشتی دا مشترک دوج شر چکداری بردان و پیوا کرنا پکا که ویا ortak nokta hemû hêz derdor welatparêz rewşenbîr nivîskar ê Kurda ê ku ne di xeta îmiraliyê danin di wana da ortak nokta ev e sen mirxandina vê mektûbê jî tu tiştek têda tuneyî ev jî ortak nokta ye ev tenê tiştê ku Kurd ên xeta millî da xwedî derdikevin şer ber dawî anên di berjevendiya milletê Kurdayê Kurdê vê nefesekî bigirin eger pêk were ew jî pêk were zû mere bawer nake ku dewleta Tirk wî bihaneyê ji destê xwe berde çekberdan bi her awayî nayê hesabê dewleta Kurd a Tirkiyê de a rastî ev e karanîn heta başûr bûya wayî çûn aliyê dinê da mere wexta taqîb dike dibîne ku nav dewletî da hem iqtidar bixwe iqtidara cumhur ya ji koalîsyonen bêjin AKP û MHP da û hem jî nav devletê da hem jî ên derdorên siyasî û civata Tirk da dualiyekî heye yek Devlet Bahçeli di ser gotina xwe hê jî bi israr e û çita bilind kir bebek katilî digotin û digot hemen idam bikir ananîn kirin çi digot kurucu lider önder kurucu önder çita bilind kiriye anî kir kurucu önder lê aliyê dinê da ji hal hereket gotinên Recep Tayyip Erdoğan û qismek AKP da meriv dibîne ku di wê pêvajoyê da ne îxnanin ne tavşût serî da Erdoğan biçekî herhalde mecbûr bû baş here ez ê bêjim ez xwedî derkevim ez têda mexşû bimiçê name xwedî derneke ez ê bêjim wallahi işte Bahçeli da dest pêkirin ew ê îca divî ew ê damane yani wek evekî rast e hineka digotin navbera wan her duya da di mêzekirina wê pêvajoyê da ferq heyî piçekî hêdî rastiya wî xuya dibe ber ku Bahçeli li gor hineka dibêjin ku Abdullah Öcalan pek lehev hatiye ku Kurdistana Bakur dew jê berdin lê Rojava jî ji wara bihêlin piçekî wer xuyayî wer ew teorî rast derdikeve lê dewleta Tirk nerehet e di vî meselê da proje ortak be jî şîrovawî û çi jê hêvî dikin çi dixwazin ne tam lihevin
لما چوین آوان سه وزیر ترکیه شامه و هیئت خو و هما علل عجله آتشا عسکری شاندن تیوی علامتی کو او پیمانا کنه برا مظلوم عبدی و شاردا چه بویی ده آلی خدا او بکن کاربن تاثیر بکن یا جی سابقه بکن هنک تشتا و پیواجوجی لازمه مرف باش تعقیب بکن بله یعنی ترک تخوازن عسکریه او که اوانا ارگانیزه بکن بریک بخن عسکریه سوریه تخوازن yani daxwazek wanê wisa heye ez bawer dikim ew askerî ateşe ji bo wî hatiye çimkî ew ke ev ê dina jî hatine ku ji xwe re karmara bigirin wek balafirgeha Şamê niha ew girtine ew çêdike hinekî derê din jî bistînin û her wiha mesela ku ji Efrînê çawa derkevin dê wî jî bi wan re biaxivin ka li wê çi bikin piştê vî peymanî lê Erdoğan da raya giştî da dibe ev peyman baş bû gotinê me hate cî dibe ji vê pê de em hay jê hebin ku bi temamî wek hatiye îmzekirin wek xal hatine ew kirin divê em ew bibin ku wisa be Erdoğan niha wisa dibêje di gotinê xwe de di axaftinê xwe de belê em hatin dawiya bername saeta me temam bû ez dibêjim eger tiştekî dinê hebe em li ser biaxivin ez zanim heye lê La bimine programekî dîra bira mîne programekî hevalên me dina belê belê ew çaxa em ê bêjin ji bo te jî û ji bo hemî temaşevana jî bêjin mala wan ava spas bo têbinî û pirsê wan û spas ku ava saetekî ye bi me re ne û carekî din em dibêjin heta bernamekî din em teb bi hev re û her wiha spas ji bo Ozan wan vîdyo ji bo me hazir kiribû heta bernamekî din em teb bimînin bi xêr û xweşiyê de û bi xatirê we